Normal 10,000 pasang batahan no. Kalau dia nak girlfriend foto social media long viral. Normal 10,000 pasang batahan. Oh, pinigil itong anniversary lo. Just a message pinangla. Ko happy second anniversary to us, baby. Wish you the same, ko. I love you. I love you too. Ko hema malo to. Nimbe bed pipo lo ko. Ko photo nung senta. Pia photo lo. Halay ko private photo. Jam ke mo viral dalote. Ko pinigil itong anniversary lo mati. Nata 2 years lo. Setaro nami ko like. Bako ni paklang kay mati madubanta. Delete po. Okay, delete it tu la anda. Thank you so much, baby. I love you. I love you too. Photo delete no. Ko delete alo. Shit, man. Naraw ni banana pala ho. La phone mehra daklo du mat onu ni den lanang lam kita. Mau ani cancel on. Cok confirm क्या नाम के? Sorry ini bag dam jui pa. Normal 10,000 pasang batahan no. Kalau dia nak girlfriend foto social media long viral no. Normal 10,000 pasang batahan. Before sending your private videos or photos to anyone, neither to your boyfriend or girlfriend, kindly please think it twice. Nang ijong hele nang ning chedok seme lason man, please pen chisenderi. Patay is yung sinang phone camera pen kachit tulilo pute lasso a photo ba a video ke la kenangli phone sovelong ke la ke save ta. Adlo. Mumuta chi delete nun elo. Dinangli delete hit pusame sovel engineer tulong pen nangli jokche. Hatung once ka retrieve tibang si ka retrieve te ke delete nang photo same pachewang lapun johale ajerding anikan achiklo photo same. Asi pilih kabi tum same da basto na video ka viral dok piglo sinang tum kato ko same kachiri nani ke nangli deng sido nangli long sido dasi. Please lasso video lang pen jong sinang fan isia ke miduk pete kahon pen share tha nili channel asuse an so pan video thani lang to malason even next video nang to panawan bomje gardo lang